Omukama Ruhango w'obusobozi Bisaka orukukurra enyikiriza y'obumwe yashaba abahoima okukunda President Yoweri Museveni na NRM ahabwa entunguka eyaresire omu kyanga kya Bunyoro. Owobusobozi Bisaka nagira ngo obwebembezi bwa President Yoweri Museveni bubiire burungi munonga ahabwa abantu ba Bunyoro ahabwa obusinge hamwe n'entunguka eyaresire omu kyanga eki. Abantu emyaka yeira muno President akaizire mu bwebembezi buno abantu balina ekitabo kyabo ne bagamba Uganda nayo eribaho ino bwire ino bwebembezi omulungi akulema kurungi ihanga likakulakulana kupapa kurungi nabwo ekyo kuruga President yeizire mu ihanga lino yatekaho obusinge. Tukusima itoka gavumenti ntukurra tuyine enyomyo y'amaani habwokuba tokukoma kutagira n'otamu ebikorwa kandi otushabira. Obusobozi Bisaka abiira atayayireho itambere lya Kisukuma omu district ya Hoima nagumiza mwagira ngu ahabwa obusinge oburuho mu ihanga na munongo bugabe omu kushaba abantu bakizire endwara zabo kandi hati ngu bariyo nibakorra entunguko mu maka gabo. Kuyaho omuntu bwagamba n'okukizibwa tinkwenda baitu ekiragiro kikugamba oyina okubingwa hamasitaani oyejuki ebibi byawe obuhumule ube kurungi omulembe gw'okubonabona n'omwoshya guhoyireho hati tuli mulembe ogwa Ruhanga omulembe gw'obusobozi. Ruth Katushabe orugero mu State House ayonjire yasiima obusobozi Bisaka ahabwo kukunda ensi ye. Kandi ngenda n'okwebaza nguno nkakuba okusomooza kuwono gwenki yotinga kurraga bigambo byawe ebyawe n'okugambira abantu kuguma n'enkwatanisa ebyawe n'okugambira abantu kukora n'okugenda omu maisho barekera okuzaaho kugamba kureka buri muntu okukora n'emico mirungi. Aha mukoro nigwo gumwe owobusobozi Bisaka yatasya abiikiriza basya omu nyikiriza y'obumwe. Gasha kwa Thomas Tumwebaze.